selesai. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Iron Man yang harus meninggal? Kasihan kan Black Widow Man, Captain Marvel, Winter Soldier, Falcon, Thanos, Iron Man, Wong, Doctor Strange, Black Panther, Gamora, Falcon, Nebula, Thor, Captain America, Spider-Man, Loki, Scarlet Witch, Valkyrie, Lizard, Dracula, Nick Fury, Okoye, Vision, Hawkeye, Mantis, Soal, Biogun, Action, Necrobones, Suli. Oh, mengapa harus Captain America jadi tua? Padahal dia menghidup suasana. Saat angkat palu kita bilang kok bisa ya. Oh, sedihnya film Avenger pun telah selesai. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Iron Man yang harus meninggal? Kasihan kan Black Widow Man, Captain Marvel, Winter Soldier, Falcon, Thanos, Iron Man, Wong, Doctor Strange, Black Panther, Gamora, Falcon, Nebula, Thor, Captain America, Spider-Man, Loki, Scarlet Witch, Valkyrie, Lizard, Dracula, Nick Fury, Okoye, Vision, Hawkeye, Mantis, Soal, Biogun, Action, Necrobones, Suli. Oh, mengapa harus Captain America jadi tua? Padahal dia menghidup suasana. Saat angkat palu kita bilang kok bisa ya. Oh, sedihnya film Avenger pun telah selesai. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Iron Man yang harus meninggal? Aceh beraman belero darah seramo Mekah bertua pegang. Thank you pretty much. Thank you for watching, like, comment, sharing, and subscribe.